Halo teman-teman, kali ini kita belikan es krim Teletubbies teman-teman. Kira-kira setelah makan es krim apa ya yang terjadi? Nyom 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 nyom. Wah, Tinky Winky berubah menjadi SpongeBob teman-teman. Nyom 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 nyom. Wah wah wah, ternyata Dipsy berubah menjadi Marsha teman-teman. Nyom 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 nyom. Wadidaw, ternyata Lala berubah menjadi Minnie Mouse teman-teman. Ayo teman-teman, sekarang kita lihat si Po. Nyom 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 nyom. Waduh waduh waduh, ternyata Po berubah menjadi Doraemon teman-teman. Sampai bertemu lagi teman ya. Sampai jumpa.